Hökümetlerinin kriplerge tozaslar, ayıl hökümetlerini güçlendirүү için Jayıt Komiteti, Avrupa, Taza Su jana başkalarda ayıl hökümetinin karamağına ötkörüp, ayıl hökümetlerinin bazasında MTS atışını sunuştayız. Manas rayonu Kazakistan menen çekteş turgandыктан şu rayonumuzda to'liq gaz menen kamsız kılууга mümkünçülük var. Uşul jagында karaştırıp berүүңүздөрдү sunuştayız. Bugün el arasında kadr barkın kötörүү üçün talıkpay işlep kele жаткан militsiya kızmatkerlerinin işin maktooga tatırlık. Ulan Ömürkanoviç baş bolgan militsiya kızmatkerleri el üçün talıkpay işlep kele жатышат. Алардын айлык маянасын көтөрүү жана жаңы техникалар менен камсыз кылууну сунуштайбыз. Мына урматтуу Садыр Нуркожоевич, dinimizde, ürf adatımızda, kaada saltımızda, madaniyatımızda, jana ulutluk ideologiyamızı bekemdip, gelecek yaşlarga taza ötkörüp berүүдө, mekteplerde iman sabagın kayra günü kürgüzүүnü sunuştayбыз. Bardык kızmat ээлеринин атайын майрам күндөрү бар. İmamlar четте калышса да элибиздин, мамлекетибиздин өсүп өнүгүшү үчүн көп кызмат кылып жатышат. Ошондуктан din кызматкерлеринин күнүн белгилеп, имамдардын айлык майнесин чечип берүүңүздөрдү сунуштайбыз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бүгүнкү күндө Кыргызстандын өнүгүү жолуна түшкөнүн бардыгыбыз көрүп турабыз. Kimde bu önügü yoluna düşkönlü körgögen bolsa, alardın közü sokur emez, köydönü sokur demiş. Oylayız. Oşonluktan bardığımız jalpı prezidentimizin tegeregine birigip durup, eligimizden yaşao tirçiligin oňalyşı üçün, mamleketimizin bütünlüğü üçün kızmat kılууga hareket kılışыбыз gerek. Sadır Nurkожоевич, uşul bagıtыңızdan taybaňız, uşul komandaňyz bilen bolup atkan işiňizdi dagyn alyp bara beriňiz. Artыңızdan köptögen adamlar arkanday sözdördü ayıp otar, hiç kimine kulak salbaňyz. Men sıylagan bir jakşı akyn aytkan eken. İçsin dedi, biröw maga karap durup, on çıkmadım, men aga karap külüp, emne kılam anı menen aytışıp, men anın ittigin bilip durup deydi. Urmatlı Sadır Nurkожоевич. Контексте Урбайны, кейінгісі Далбай депутатшылық болуын өшті, Гаязансын жақсы бек болып.